Digong, oficialmente Weaver sa compartia noticia ku remaining members di BTS qual nota in the army ainda porque oficialmente a comienzar ang prosedura pa asinaki enlist. Yes. Algo hopi impactful. No solamente pa fans na di BTS, pero honestamente pa full mundo di K-pop, I am sure of it. Di momento ku BTS anuncia kung nang tabay stop ng group activities and tabay focus exclusivamente riba ng solo activities, kinang ganashi ku K-pop round mundo tava tating abaha masya hupimis. Teko dado momento llega un punto ku botating hindi nang na South Korea ku ta presenta ko sa televisyon tocando di artista nang ko apundra pa please ng kamedimente pa asinaki no hasi ku full momento aki di K-pop globalmente tabi para chis paboting ideya. Actualmente members ng Kuyaka abay join the army sa kita pues Jin abay Prome, después abay J-Hope y después abay Suga Augustine. Actualmente otro 4 members RM, Jimin, V como tambe Jungkook a inicia enlistment process sino kimen ku mayang nanta join the army sino ko procedura aki a kumisa i sigur for the a big hit miss quality compañía kuting BTS na bisa siguro na lo update fans debidamente assim aqui com nanting mais informação e quizás também fecha. E siguro nanda PD pa continued love and support mas claro pa tour members te ora kunang kompleta ng military service e safely return. Dato anoche duro por para sa que especialmente arriba TikTok na onde ku diferente de fans a decidido expressar na mesa entre outro ku mensaje aqui passou depois de temporada de corona hopi de nos army estava hopi cauteloso e também nervioso assim que nos haya notification hello this is Big Hit Music passou sa que menting mal notícia na caminda probablemente e ainda Jungkook mesa decidido assim que escrevi carta e compartilhar informação aqui conosco, seguro também de sua banda. Lo que mesa bisiana dezembro lo começa a journey novo aqui e esta bela que fans um rato assina para join the army, pero também está realizar um rato assina aí meta basta tempo, pero a lo menos pa Juni di ayon ko tabi nga work Juni 2024 Jin lo a finalizar su military process, procedure, enlistment y si lo tay back kunos. Pero siguro Jungkook may sabi sa kay kisa sa tanti trampang pa sinigimiskibi un karta yakaba pero ito sinti kung sa kita wata necessario da sila decididi outsumis di manera aki. Mitigay na hopi dinos ko awaki konserto di Jungkook Jaluna ko apasa tawata sinti ko it feels like a goodbye and apparently a goodbye for now mas tete oro. And apparently it was. Dus ja, siguro kos ng grande ko tapasa, tabing momento tristo pa fans at the very least. But I'm fairly certain kuting kos mas ainda nakaminda como ko pa 20 de December documentary di BTS Beyond the Monument. Siguro awarda anunciado pi tempo pa sa acaba ilota disponível riba Disney Plus que men kosti hasi no